Vežba 7, znači također vežba elementarne tehnike. Rade 8 igrača, od rekvizita imamo 4 čunja i 1 loptu. Lopte kod igrača u sredini koji odigrava pas igraču koji stoji vertikalno od njega. Imamo dupli povrtni pas i pas na trećeg igrača. Ajmo, kreni Filipe. Povratna, ponovo povratna i pas na trećeg. Povratna, pas na trećeg. Ajmo. Znači igrači menjaju mesta. Jako interesantna vežba. Radi se također unutrašnjim delom stopala. Znači uvijek se akcija stavlja na dobar udarac lopte i na nastavak posle prejate lopte. Ovdje imamo znači dupli pas. Kreni, može, ajmo, kreni Marko, može, opa, ajmo. Povratna lopta, ponovo povratna, pas na trećeg. Pas na trećeg, bravo. Tako, ajmo pas na trećeg, Dule. Tako, ide Macko, tako, bravo. Zategni stopalo, zategnuto stopalo, ajmo. Može, povratna, kreni na trećeg Aleksa, tako, bravo, ajmo. Povratna, pas na trećeg. Povratna, pas na trećeg, bravo Acko. Tako. Povratna njemu, povratna Aleks. Ajmo, odigri pas. Povratna, tako, bravo. Znači, kod ovih vežbi elementarne tehnike se kod dece razvijaju, znači, i te intelektualne sposobnosti. Da i posle predate lopte razmišljaš. Znači, on ima ovdje 2 do 3 radnje. Ima dupli pas, pas na trećeg i nastavak. Znači, samim tim se stvara širina kod njega da kasnije lakše u samoj igri donosi odluke i da se u datim situacijama lakše snalazi. Vežbe se daju srazmjerno njihovim mogućnostima, znači ova vežba je baš za ovaj uzrast. Ima dosta grešaka, ali za sve je potrebno vreme i strpljenje, pogotovo kod ove dece. Tako, pas na trećeg, povratna, ponovo pas na trećeg, bravo, ajmo, evo je, može, povratna, pas na trećeg, bravo Aleks, ajmo, kreni, tako, bravo Acko, ajmo, na prste smo, sve smo na prste uvijek, nemoj na pete, ajmo, povratna Dule, idemo dalje, opa, ajmo, tu je bila 3 put povratna, ajmo, nastavi, Mare, može, ajmo, opa, povratna, ponovo povratna, ajmo, pas na trećeg. Može Maki, gore. Kreni. Povratna. Mare, ti na povratnu, ajmo. Nema veze, ajmo. Op, ajmo, može. To su 2 dupla pasa. Zatim ajmo nastavi sad. Nastavi Dušane. Znači, kod svake greške, znači, deca mora da se ispravljaju, ali na pravilan način. Jer ako se vrši konstantan pritisak na decu, dođe do frustracije, tako da nismo ništa uradili. Tako, povratna, pas na trećeg, bravo. Dobro.